Talaga on course. Thank God it's Friday. This is my Aloha Friday. That means I'm not going to be working. Well, I wasn't supposed to work tomorrow and Sunday, but that's fine with me. I'm going in tomorrow around 10 o'clock. So once again, it's, let me see. Give me uh, 5 minutes after 6 o'clock. Friday evening here in Hawaii. I would like to welcome you. I wanted to, I was going to share, what it looks like outside, but unfortunately, the camera is acting up again. So that means I won't be able to, hopefully along the way, the camera just decide to come back and start working again. So in the meantime, we're going to focus on these broadcasts here. Okay, welcome, Ikom. Kulomalap singkat. Kikoin mano, kulomalap singkat kengon siya may lesson na shik. Ngamot ko yan kan painwi kong ke. Ikaw and Fred is saying, I hope this finds you in good spiritual and physical health. I sincerely do. Just, what you see is what you get. I feel good. I feel like, I'm blessed with good health. So, I hope you are feeling the same. Let me see. So, I basically don't do much nowadays. It comes with the territory, okay? So I'm 64 years old, going on 65 in about a couple months. Nangamot ko nga, I've been there broadcasting and kalming sana matulay. I don't want to go to sleep at 7 o'clock nighttime or 8 o'clock. If I go to sleep early, I would end up being up around 2, 3 o'clock in the morning. So I want to stay here, keep you company, or you keep me company. And then, maybe, hopefully not too long. I basically wanted to come in and join you this evening. I'm going to go ahead and share the world clock right this now. So once again, 8 minutes after 6 o'clock Friday night here in Hawaii. So I hope you get to familiarize yourself with your time zone, because each and every time I do a broadcast, I'm trying to make it like a routine where I would right away, like I normally say, I want you to orient yourself, like depending on what geographical location you're in, the Federated States of Micronesia, you're in Guam, you're in the mainland United States, in Seattle, Washington, in Texas, Dallas, Texas, or Nashville, Tennessee, Texas, or what have you, or Denver, Colorado. The reason why I come up with these time zones, respective states like Colorado, Washington, and Nashville, Tennessee, and because I know for sure that there are some KOSRAEans, people that I know that live there. But then talking about knowing people, I should put Nebraska, because that's where my brother Kennedy lives, and then in one of the Carolinas is where my brother, the youngest brother Likiak, resides. So I should include those on my the list of the time zone. So if here in Hawaii is Friday, 6 o'clock, 9 minutes after 6 o'clock, this is what it's going to look like. The reason why I mentioned Guam, or I come up with Guam and Chuk at the same time, is because if I'm not mistaken, they're on the same time zone. So Guam and Chuk, Micronesia, they are 20 minutes ahead of Hawaii. So that means if I'm Friday, Guam and Chuk, Micronesia, is 1 day, almost 4 hours short of 24 hours. But it's
Nearly one day ahead. So 20 hours ahead, Hawaii. What does that mean? That means Guam and Chuuk Micronesia, they are Saturday right now. Saturday afternoon, 2 o'clock, 11 minutes after 2 in Chuuk and Guam on a Saturday afternoon. KOSRAE and Pohnpei, same thing, same time zone. So Guam, KOSRAE and Pohnpei is Saturday, 12 minutes after 3 o'clock. Now is Saturday, 12 minutes after 1 o'clock. Nashville, Tennessee, and Dallas, Texas is Friday night. The weekend starts over there too. 12 minutes after 11 o'clock Friday. Seattle, Washington, 12 minutes after 9 o'clock Friday night. And Nauru, same time zone. So that means they are Saturday, 12 minutes after 4 o'clock. The Marshall Islands and the island of Nauru. Here in Honolulu, once again, 11 minutes after 6 o'clock Friday night. Friday early evening. And in Denver, it's 13 minutes after 10 o'clock Friday in Denver. Once again, I would like to welcome you. Thank you so much. Kulo malap ke kum share me pello man kia nashike oyika sheinge. I appreciate the fact that you welcome me in your on your TV or on your cell phone, on your whatever device you have. Akifat kulo malap, I'm gonna without further ado, I'm gonna and play this beautiful song. Ay, actually, I'm going to sang la me live sila. The past couple live broadcasts that I had, the last couple of them, I was using the same song, and man, I cannot get enough of this. Is to me, I didn't hear this song before until recently, and here we go. I'm just gonna go ahead and play these, and I'm pretty sure you would enjoy it. Enjoy it just as much as I do.
chingat ngalila camera lunga buffalo ya ngalina nanche wokadiya oso tayo na ako na maskat gani siya katagani lasha beti gat fashion metke alam nas ako mtagani me patla yumtan kat ke beti gat right Lem gat flatlash wangin ma kat kiora kat kina kaksakin kom kat ke akalem ye ngan shui lash ke kalang lom na shpen na ke wa long chi pai lom shi mamoli kat le che fin na shi ke mon ma pat na ke fin jak shi lak ke o ye ka che kan Friday na sin mashlo ak posiselier ak oye leila sham ka mama som ni rosh la in kain rela mis la in te parakek in chien met ka ak foshie ke molan met na nas ka kat de lagrin fashkin kene ko lom de lagrin kain haklen mama wo lelangan lomin wikat nashlon rekmalash nashlon Masha kede ak fashe kring kain kalem ka haklen mama wo ka fal kring ak fashe se pasisel na shish kring kain haklen na wang na pay ko wang na pay lal met lash fena kain fena lash ke mo lash fin felsin gat enen naktin shukom karin na naktin Shela pelas kring porana shum kaksakin kompe na gwain mo lash machilo ma wiya pe na manas pam tarin masros pe wala los karangan los Leila los in kain palakin pe me mawuna na shima kumeshin chishkaiwa Leila kat na kain kain aklin mama sikake mola shama kumakie man kirin kat finito la mani kawa makumake na ke mola sha itte fala wo ma pe na kaiwa Yash maupe ka pelupe masikyak ta sakta panga mama kumakie katito la kum alina kum kat na lem ta se kum kegitin shukum ka kitin porenchum pen kaiwa kitin na kum na pen mama kum ake ke mola sa panga kata iplash kitin kai na kelin pelma upe pelma fushesh ka pelma wo ka pelma kat palakin na kan la yoklash kitin focus kampre na Hakelen la kumash komitama kaiwa Mitlash ma palakin pe sabkabas la lalos ki wangdalan mitlalos papan katalik natalos ka mitwialos ka kawak na manas papamtal marhalos pe akmalalaye akuye na naklalos sang misle sang oye wo na shelos Losin kay nakalin pe makumaki na shishkay sike mo lash lawang tafong nalom ke nagiba masikyak pe Finen Ken Washington Seattle may nga iya siya masikyak talik natas ka mitlash ko na siya mit kawaklash makadito as masikyak na siya los finen Washington Pahingi masih makatala na finsak kain di sikyak at parang na siyang kumin na sinashlon may tuwengo kumin kain wala dos pe na siya sangan kumin kain moklin siya may kaiwa Kudin kin magat maki matan felsi fana kudin da kaini tafung lalan may tamana pa sila ala na upena pa kudin aklin ka dikiya mo mga makumaki at kadito la kat finte lawat na siyum kat finte fashki akwa kumpang mamay sikya ka tasakto Masi pe wala ki makumaki at ikun krasil da kana fela kum nana manas na siya kume siya finjat na siya kasi kat fin lalalfungi kum wangin ma upe kum tekan na manas na siya siya pabamtal nake iplan church nake iplan papan nake iplan show nake show kadin takay ni kadin katadala mga iti ana sikyak ke community lash take mga sikyak ke pelnya galila kadin learn from it lala kadin shukum kumpa finraksya fan ba makain kari kadala ang ako lumalape ke aporongo digin pa siya kata pe parents ko siye pe parents ma situation nga incident nga involved na siya ilos akalemye posisyon lalos ilos akalemye lalat fung ilalos ilos pangon may tayin kain falalaman na kaywa shukum kumin kain maslo in kain kasha may force ko mau pep siya masikya na siya los kipel siya Patsya kimet na kaywa may
yok na mitlash finan ko siya ipek kay lo siya matakaligyan mo mama lo siya kaya katin phone na rin para kat branch out para kat takaliki en ko siya siya kat usip na payapal gospel pengo looming kain nakwagi ke community lash ngayon kain call kat guideline na siya guidepost in kain kasha kading kain som shuk ka refer na ke pen na kaywa makatinin na may kasha ka katinin na kaas medical kal masikyak ke molas kat kula malapam talanap nas yok ligin kaywa lay laure malas in kain reflect lalal fungi lash kikatekin makat matlal fungi talik na tum talagang kain kalim na fell on the phone ala kat matlom matlal fungi kem kat pray na sum babam dal kat sakulo kay nen wala tim Jesus Christ matalos kat pray amen hallelujah amen apang camera sinapa avak mo camera luo I don't know about this other one but this one yes sir it works. So this is what the pange endlige pange. It's another beautiful day today. 24 minutes after 6 o'clock, it's still clear. The sun's still shining out there. Of course, it was a little bit warm, but man, luckily we live Hawaii. This is our tropical paradise, man. We're so lucky. So blessed to have this kind of weather. It's just beautiful day today. Ngayon, siya na vlog le, ngaki pa nasyum ngaki faklo malap ki arsloman, ngavin sa kinashon sa ko, kalu ka ngavin sa kinash kasi ka fakla sila ka may kain kasi kum ki mama kumas kiyan, akay kum aking anyan siyum. Alin na ingan na pa ki me ngakain katsun me, we can sing it. Thank God it's Friday. I'm looking forward to tomorrow. Payang off the tutangan sumrit ma. Henry finrak lash pe nagwapak din som uyalu kainu tsakin som uyalu. Nga finrak setan lante me sufeya lante. Siba kafu kikipin kafu te som uyalu. There's always something happen. Yeah, right, Tim. Okay, kaya nga sila ganun sukonge na katsilpe. I'm gonna play this beautiful, beautiful song here. Oh, hold on. All time favorite. Oh, wow. Pangaon siguro mga Shamanal Jim Peter nga kanagawa nga alone siguro nga na siya na yung laman sa pair. Me na yung nagkitla. Pelme, nakatalefas na pair. Naki-show siya mga katfak. Nagkitaligan na kalbabapin. Ngayon, alam na fashion. Alam na kayo ni mata. Kaya siya ikatali na nasusarli na. Todo na pair. Joke na nakal. Ikinisentila Peter. Parang asaman mas check siya. Pang nilala kachat na pala na masingil diginisan nila na kat asya na nga ala na kan mo art na pel nga matala. May babet na tamalay sila music mawang nila kat tidalay pagkagaginaw som na KOSRAE ala na it's gonna be a different place when we go back. So this is your first big day now. Good touching, see you later. More than
we live lost in Bonella. 그대 온 기쁘신 온 너는 Pushing us to be your love, declare good fortune, 지지는 너, 오랜 나만세, 너희 너, God's we live love in forever. Your love, 이걸어주 이거죠. God's we live lost in forever. 그대 오 이곳에 너무 Pushing us to real floods, declare good fortune, 지지는 너, 오랜 나만세, 너희 너, God's we live lost in forever. Taking a sniffers, the mask taking Wilfred. So, Rishila Elmera del Printa.
Kindergarten student Lauren Alina Solomon Tekla Tekla Damdaros Kisipen Tutun apa iya Tekla na Ina na simet Tela na kaiwa Stanley Harlin Pat Katat gari namdaki danta galom siya kanda na sistente
Beach Ang banga share kung tandi Kapapin Nari Cherdalda Kapana Yunakis El super one Erang and treat alone mainly Akin na may metlo Tatashi Sangulana singkat falet Wala na lang kelenale Lengadewa Singkat falet Wala na lang kelenale Show Tiklal kan haftatul gölbe alena Lawrence tota tiklal haftatul gölbe Akin lang na parang nasyumtaring Afinson na. Once again, I want to welcome you. Greetings from Hawaii. 6:42 Friday night here in Hawaii, May 5th. I really sincerely hope this finds you in spectacular physical and spiritual well-being. So nga taga nangan me kumdal was fin porong price sila kang aparay ki situation si may masikyak Ken Washington. This is involving met KOSRAE pa masing sikyak na galan na ito na pa lawang in si papan ki kaino yung in sikyak na sindalik na ito nga mo pangat siya makite ko ay naran sindali natas nga bakit insang phone na kayas kitin ta follows le relo singkap ka pa siyang singkat
mama kataran sinalik na das ngay fin ba nga make sure dalik ntik ngay dalik nga pro ay alo na sila dal tudan kayo wa Siyempre na kayo dahil set aside time lalo sila sinsom alo na singkat we alo singkat yok na in kaksakin kat kaya kalang lalo na siya spend na kayo wa most importantly kay may langola lalo na siya kimakuluklas. Ang akong gain as a parent, like a father and a mother, there are things that we don't have any control over. Akain kahit adik na make sure la dahil may akos din na ki masa plan ka at masa plush. Dahil dalin may law paring citizens pelos fast ki aqua clan fela. We can do those things. Kat kain instill in our kids as much as we want. After man kayo ayars na me talik si luay ray aliki fin sa klase na. Kasi kaya ka ngayon mas mga long la talik si natal chulin na iso natal nikeksu Joe finendevan siya kaya. Alam mo talik sinal dahil nga pa kung ayele wangin le chulin iso dal ilustam tayo nang ala na pakom talik sinal dahil nga matwembe na talik na tapos nga muli issues lagi 1970 1994 1995 1996 1997 makipalon pel si matlik na nga tawa na kapkapek finenye no Ito la talik sinal dahil nga we Fashy Park we si tel som si tel kat liel dal pen nga wakay dal ma la kap kapag finen yun no as masos na sila dal pero kat may kusam nga na as pel kat tatagay ni clients up finen yun no ano ki talik sintin me natol takin is at na long pe lenyo kaya la nekyan talim ko siya ma probably kaya siya shooter siya ngayon long na ilwayangin lang ng action siya kaya na nekya la iltekin siya nga ma natol alik siya kilin alin na may nawupupang tena ito matayin siya ito sa Johnston pa nga ito nga isaman na pa ilail mukmait na po si Cheryl. Kasi makumi finson le alay stress kung bangon na kung metal min na. Ako tataganin mo ta amen kataganin mo ta kaya ta we active duty at station na Campbell tandal tam ta wala le palik na mam ta me Escondido ka Oceanside mo. Ako try na ta rolos me dora nga kinalong ak nga along pala mtan si Kengil mas weekends or taking Johnston along mo me is la sto sila dan si Keng ni arsto si alal financiata lang along mo tala na kalayang dal coin sang manasin with free pe mo parang amalan na effect ikat pekat finne matangay kami mamain kat ito la mat nawu pe pangatalik na los ngay struang ni kay no yes ngay arang amo mas mayok si pe mi the proila so kaya filan may mat may tlan church may mas influence la ki community la financiatal ngay nga ito nga pinsakin tangalal mo kus me sikin me akmisya failure me may nga yang faltari pangipapan na pangangit lang na pa kami nga ital na pa chulin kildam tangal wikat pe lalo na raw rek malas siya sa nga samla si Christmas nga tatukta pa nga pa siya sa ki Ngara pel siya na mo da nga rar lang atin na si bird ang fact we pala tayo ki aru la dal ki ore magalan sa plalos ngay ay na nga
Kipen na nga fakki papasin ne si sangat ito na pa ilati pang mama idal me kaya fiko patok tulit na dalus ngin ra ngala nakaksigin na pa fin pa na pa natal iso tulin pa talim ko si maong ayela misa nga lila idal me kaya fi may tayo na manas sugin rela misle Ilosinte me rela fos nga tikan kamen ki mga long sa masikyak finan mo nga ki nga long la lo sa KF may kusay finan mo ngayon stay away from violence ko lali ilosinte shukin me flokun flok siya ko siya ka understand katikain me bata siya fa mo pang makusin rato katito kat fin sige din mot ko'y balos pengalin na upe. Tosak, hana kita lakalem, two wrongs is not gonna make a right. Kalme pa, fin patalik singa wala mga singa nakatsuk din, fulokun ka payback kain mga tika inaksyo sila kuya mga me putting fuel in a fire, or a pera like now. You can, I'm not gonna imagine, because you can imagine, Diggin Johnston, Tankel, Diggin is Ilwang Talpe, Ilwang in Lang, Alan naman au pe, if I got getting Keo in Chikak mga site, Alan na, Tankel Amisha, at least in Aling or Elamasing, Alan na nga ito, lati panga mahal dahil finrap na Keo. Ara kadinak din, pero kadinak din me step in, some reach out na siya dahil suklag de kain ako yak mi siya fresh fakakain no yang kat inak din tu yak so me pang mama may Christina na ro kadinte ako payela ma min para ma sa mga kalin kat finita la te pang mga katil kiginakat na ron na may sikyak kat te sukri na misi ako siya kat samon kat finita ito la pay kami mamakit e faka ora kat hindi na kating karangin from las siya mama kat may kusayang ikigadekin mo kat may kris na kat hindi na kating tuwite sam ke may delay si ki may te fak kat finita mga kat hindi na kating tayo sukyan na nakita fin mo kumakain o yang finsik na siya alin na manaw pe pang may nga mo tepe na wo health lan may ngay alila isol ta ka nga ki pelchap ta siya nga sonula amal tepe na fukuko health ala tepe na wo at sulin man katito kat nga ito na pa ila may na wo pa o si siya ilalala na kaya filal ba nang community lal dahil ngay apang panga akalimila kat kain sangkayas kaya kikayan dalik natas ngay wang si papa na yok na papa na kusaya wang si papa na king me te pulesa dalik natas ngay hindi kap kapag siyang singkat abang fakla ala naman au pesi na pay kat matasye me tafa dalik natas ngay alin na distraction alin na pena pa nga kain spend my whole time sige nga sugok mani nga sa moli rain moli mongo nga fidia finte pa insang me karingen siya wala ka wangin pela na sindali na hatas nga katika inang telfale som ora mga som iguya ursako som fanakya mo som tifaleka som rama makat kap kapag Kildal mata finan yun ang mama talaro tawro patam tali di aktif di mama min Hollywood dal me mama dal me sanguti talit na das nga makulu tena mawu nara talit ni kap kapag dal influence nakla influence by all of this stuff Harapang kita mamasikyak ke fin papange me talik natas ngalen na unfair na pa na siltal. Talik natas ngital kap kapay ke wang na pa me ma datal kap kapay ke expose na kimana penara. Pang masirang ngalen na nga aso na pa ifo ka inta may
parents lu mga itang nga mo papa nenal wolu kaywan na Johnston tolpe tingin Johnston tingin is tolpe apakat nga long nalwang ngalila ke Facebook ke social media la might nyo pa fashion nga ni fashion nyo rin siya lan diginis nga ana ke ipla ba na nga kaya kalami na nga ito chuling ke tang nga lalo na aro na pa na ke may ipla na ke iplan church ita na chilpe mura alar finan devan siya kaya wipen na pang mura finan de lama aro pray lasin na we ko was nga personally nga ke may reach out nga ke extend may condolences slash na sin dalim sin duos nga Dikin Johnston nga ke personally nga ke akay kung nga alin nga sam na share silom ki nga share na posisel misle mgukuloma even temper na pa alin na kung tikay na ganin la siya kung mata kayo ron may manilala na il posisel il pleasant na pa someone that is so pleasant to be around Ara probably lasin we go si pang mama nga ke express ke me broadcast la ngay akin na ka ngan akalam nila pang mga long finsak probably lasin we go wa yok na community lasin Ken Washington ka Seattle Washington and at kaya go sin put some efforts to reach out na sin show luong we shukin miss katika normalize mga kadin nagtin shukin kunay lamang kadin nagtin check na way like kate digya mamana te na kat expect may sikya ke matlit na nga pa sikya anak nga kang papa nang katka we can do so much Safta en mana ke wat talik na ngin dalfin medan elosin rail ala na upena pa igin control ni mang si ba siya kun onso ko nga fin shakin makes sense fact la ko nga I want to welcome you one more time once again I want to say good evening it's right now 4 minutes till 7 o'clock May 5th thank God it's Friday you're in Hawaii man beautiful day all day today. Right now, it's almost 7 o'clock because I think we're on the daylight saving time right now in Hawaii. So it's already 7 o'clock, but we're like basically 4 minutes till 6 o'clock in the evening. So that's why out here you can still see daylight, a lot of sunlight. So once again, welcome. I hope you enjoy the music that I've been playing so far. One more time, let me once again nga Loisa Belgi malal Mikaela pa once again isla me tise na Julia Floydel tagatinga pangasukun makanga di mala kato Maki dedikiron na shincho lal yisho cho julin na agilay appropriate tiginich talbi our condolences na shincho na digin Johnston
Mama sosi frosin pang pel manwo kata tela pa pel pechila wadal masaki sa nesing dal takana ta pasi pel sinom tawang ba Floyd taking sa ito si ang pasta paluka walang ni pesta Mary Lou ni pesta Michiko ni pesta Melina pechang ayos lang Marshall Mariel pa tigini suang tamat kan again dal tigin saya el kata na expect wag na sila ingat ta salan kalau apa something so Pelsi tala tamtang na alen na puku kuper na pagalan sa flash pictures la finen pasta siyo si mama tala akatam tapan keda roldan chun na pain si ugalan sa puimer na talas no aku si tasa si meon tiginel pa tata si Robert Malanta, Team Edman, Rixton,
social talaman pas kata med panan na saltalin na mulut mapel Lemponya Aku lo malam singkat ke Man, kakak vil pe åsyn ke lain mising ya Lo malap ke call mamola ke belsing Maki personally akka el pasta malan Sam I'll brothers pangai kat Man Sam is part of the Marine Corps family, so could have blood, could have a Marine Corps brother and it took my backpack. Sam, lucky to mean stay strong for your brothers and sisters. Last nila babat mo then I asked her to handle. He's gonna handle it pretty good too. Atala Italia di Kalem dahil Arsya ki asor ko sa perla latarsak to. I know you guys will be fine, that's for sure. Atala te upsheshtasak to. I know you guys would come through. Shawlal pulen ninawakarang abigaki adala reklatari molun me funeral causan matanain pella lasan kitin me chekan lang tin sumui kunya rela aklet lars Chipachun, yun lang sinapay move around your page very facial expressions and all of this he was a happy kid. Arpechalak na share ma scan uploaded picture ama picture pa oh man ama picture
Harshe and Wole na ingo. Once upon a long sinapay long. Alright. Harshe and Wole na. Galvinian le galaying na. Ngalah mo komensi sila on na us. Malang sinapay long yan on school. Okay. Oh, ngakin na yurin na. And roll and I oh, and chance is looking way to the way. And I'll send you in the tail. That's on the shit, September, Ariana, Tennessee. Ren Palulal, Mimi Rose, Nona, Nababat Matalapa. Sadaka, Engan Maki, Tain Chewa, Singasha. Kina Wilya Queen Yuri Nemaklano Oh and Mulena Nangin sa Baje Alapaningan na si Fataka Ingan makina inchewo Munaslim Singasha Makina Winyakwi Yuri Nemetlano Oh and Mulena Nangin Sarvame Alapaningan na Kina inchewo Singasha Kina Wilya Queen Yuri Nemetlano Oh, Mulena, Nangin sa flagge.
Ona păicați că eu together, flame God together. Happy year, to my Regarding chapter pe care nu e podcast și la cum I've been tracking so far so good. Lane Nana Club in Chipana in Sisna in Thank God it's Friday. I hope you already enjoy your weekend. Stay safe and be blessed. Mala almici goiașă, nechel mata, zonțineașă mai pa un zbun. Cine step sing amaca,
앞가람 지게가 부셔야 Bainake phone up a very sweet lemba Tangache kai makafe El kulangan me yeah, sorry about that. Sorry. Kaya kulangan sige ngamang tanga siya ko nung suwan sang kali me live. Kumdali onsugo on pon besoko. Nga siya king ngafin siya kinte cash kaya ngite cash kuluk. Sang kali broadcast sila ngaytay na kasi tao ke live stream sila to ka broadcast sila to ka piche la lyric mukul patingin na wala ka so na non mail It's kind of windy outside right now. So this is toward the conclusion of my broadcast. I'm gonna call it a day after this song is finished. Until the next one, I want you to be safe and hopefully continue to be blessed. Man, my fellow Marine Raiders, they'll be in Nashville next month, Diana next month. Oh man. Alam sila ang instrument yun sa buong
Hey, I wish you have a good rest of the evening. Stay blessed and hello, peace out. Love you guys. Until the next one, we'll see you.